Zdravo, zdravo. Kao po običaju nismo se čuli neko vrijeme, ali od danas sam na odmoru, tako da ću možda stići snimiti par novih klipova, ako ništa bar jedan ili dva, pa nadam se da će vam se svidjeti. Samo da napomenem jednu stvar, u stvari da kažem jednu stvar. Nedavno sam naišla na neki klip na YouTube-u. To je jedan lik koji je napravio humoristički klip o nama što radimo ASMR. I među ostalim klipovima vidjela sam i svoj klip. Mislim moje ime mog kanala, Bosnian ASMR. I smiješno mi je bilo što on svaku osobu koja snima taj ASMR na svoj način, on je to nekako odglumio, kao kopirao nas. I moj dio je bio kao zdravo, jer ja svaki klip počinjem sa tim, tako da dobro je uhvatio moj imidž. Ali dobro, svako ima svoj neki stil. To meni je ispalo slučajno to zdravo. Pa nema veze ništa posebno, ali se zna da sam to ja. Vidim isto da ima dosta naših ASMR youtubera, ali ipak sam sretna što sam ja bila prva koja je počela snimati ASMR na našem jeziku. Tačno kad sam krenula snimati ASMR, vidjela sam da nema niko na našem jeziku što to radi. Uglavnom, nebitno, drago mi je što i drugi snimaju. Uglavnom, današnji klip će biti malo drugačiji, neće biti posebno dug, ali par stvari koje sam naručila neki dan sa jedne stranice, pa već sam pootvarala dosta toga, ali neke stvari nisam, tako da ću to sad da uradim u ovome klipu. Jedna stvar nije naručena sa te stranice, nego je kupljena u prodavnici, ali nema veze. Novi je paketić, tako da i to ćemo otvoriti. Ok, počet ćemo sa ovim. Objasnit ću vam zašto to oko. Ovo se dosta koristi u Kini. Sad ću vam objasniti zašto. Izvinjavam se ako je malo preglasno ovo. Ovo su mali komadići selotejpa, ne običnog selotejpa, nego kao što vidite više podsjeća na medicinski flaster, ali ovo Kinezi dosta puta stavljaju na kapak oka kako bi napravili kapak manje više, pošto oni imaju takozvani mono eyelid i nemaju uopšte presavijanje ovdje. A zašto sam ja to uzela? Zato što ja imam takozvane hooded eyes. Moj kapak pada niz oko, tu negdje, zbog viška kože. I sad kad se stavi ovaj jedan, on se stavi gdje se presavija poklopac. Gdje se presavija kapak. I onda, u mom slučaju, oko ne izgleda tako umorno, nego kapak se podigne i izgleda bolje i normalnije. Tako da ću to da probam. A s ovim se kao stavi, kao da se pritisne, ali vidjet ću, možda ću to samo prstima uraditi.
zanimljiva stvarčica. Pa meni ok. Volim neobične stvari, pa evo i ova je neobična. Jel vam se sviđa? Srebrna boja mi je uvijek ljepša od zlatne. I srebro ili bijelo zlato, naravno. Ok, idemo dalje, nećemo predug ovaj klip. Iduća stvar. Ovo se stavlja u cipele i ovaj dio ide na petu, a ovaj ispod pete, tako da cipele ne žuljaju. Nisam još probala kako djeluje, ali čini mi se ok jer je jako mekano. Samo se nadam da nije predebelo, da ne zauzima previše mjesta. Dva su komada. Mislim da su ovo lijepi ili šta je ovo? Ček. Ok, da, ovo se skine i onda se to zalijepi za cipelu. Možda ja to neću lijepiti ako budem koristila, nego samo staviti ovako. Da ne bi oštetila cipelu, jer možda bih htjela da ovo stavim u neke druge cipele kasnije, a možda se ne mogne odlijepiti, pa vidit ćemo kako djeluje. Uglavnom, javim vam možda u nekom drugom klipu. Ok. Idemo dalje. Ok, kamera mi naravno nije dobra jer još uvijek snimam sa iPadom. Zato je tako blizu, ali ovo je za tuš. Jako je plastično i mislim da ne znam kako će iskreno da bude, ali jeftin je bio, tako da rekao ajde da probam, nema veze, ako ne bude valjalo, nije ni skupo. Ovo sam kupila da stavim u naš stan ovdje gdje sam sad na odmoru negdje u Hrvatskoj, pa da vidimo kako će raditi. Nekako su mi skroz male ove rupice za vodu. Probat ću kasnije pa da vidim. Ok, uz to sam naručila. Ok, ovo je od zapakovanih stvari, nema veze. Uz ovaj tuš Epic sam naručila i ovo. Izgleda kao neka buba, tek sad vidim stonoga. Ovo se kao zalijepi na zid u kupatilu i valjda se u ovo stavi da drži kao ovaj tuš. Pa vidit ćemo kako i ovo radi, jer možda ne bude toliko dobro držalo. Da imamo onaj 3D mikrofon, to bi sve bolje zvučalo i bolje bi se ovi zvukovi mali, pošto iPad ne može sve da uhvati. Vidit ću možda uskoro da pokušam nabaviti takav mikrofon. Ok, da, i ovo sam naručila sa iste stranice, pa i to ćemo otvoriti. Ovo su naljepnice za tijelo. Volim ovo koristiti, u stvari samo sam jednom prije koristila i jako mi se svidjelo, ali mi je ljepša boja bila, naravno srebrna. Međutim, nije bilo ovaj put, tako da sam uzela zlatne i ove crne kao neke egipatske, štalindijske, indijanske simbole i oni se zalijepe kao ona tetovaža za djecu sa vodom i iskreno meni se sviđa kako ispadne na koži. Pa eto, probajte vi ako imate gdje ovo kupiti.
zašto da ne koristiti ga samo kao dodatni dio njege lica dok sam na odmoru. Jer pošto je jeftin mogu ga i više brže koristiti nego kad je skupa stvar, onda se ne koristi baš pretjerano nego koliko treba, znači kapljica 2 u vrh glave. Nisam ga nikad koristila, baš da vidim kako je miriše. I nisam nikad koristila kolagenski serum, većinom koristim hialuronsku kiselinu, ili vitamin C, ili peptide, ili niacinamid, ili šta već. Kolagen nisam nikad, pa evo, pa vidimo. Sviđa mi se što je u tamnoj flašici jer štiti od svjetlosti. Smoothing, kaže smoothing. To znači kao da, kako se zove, ajmo reći, ispegla kožu. Ok, sad ću vidjeti kako miriše. Znate, ovo je ASMR. Ne znam koliko se uopšte čuje, morat ću preslušati klip poslije, ali nema veze. Da vidim kako miriše. U biti smrdi, ali... Sad ću ček. Prosuću sve. Gdje smo? Da vidimo kako se čini na koži. Smrdi. Ali dobro, ajde, osjeća se okej. Smrdi tačno na neku hemikaliju ili tipa na fabriku nekakvu. Kao kad se uđe u prodavnicu alata, je tako nekako. Ali se osjeća lijepo koža nakon, tako da probat ćemo ovo. Sad ću vidjeti ako ću i kakvu reakciju alergičnu dobiti. Ja uvijek to inače probam. Tu negdje na ruci, ako mi vidite ruku, znači tu negdje gdje se preklapa, gdje je lakat. I ako ne dobijem nikakvu reakciju taj dan ili u roku od sat vremena, onda tek stavim na lice. Čak onda isto probam na mali dio lica, pa onda tek nakon nastavim koristiti. Uglavnom vidjet ćemo kako i šta. Pa će pomoć malo, jer nisam gledala baš šta ima sve unutra. Ali dobro, pošto je kolagen tu na početku, znači da ga ima prilično puno. Sad koliko puno ili malo aminokiseline, bla bla bla. Hialuronska kiselina. Šta još ima? Silk ekstrakt. A dobro. Ništa pretjerano, tako da valjda će nešto dobro uraditi. Ok, 15 minuta je klip trenutno. Mislim da je ok za ovaj put. Pošto na iPadu snimam i znam da nemam puno mjesta još na njemu. I ako ne prekinem sad, prekinut će se samo, ispašće glup kraj. Tako da, nadam se da će vam se svidjeti ovaj kratki klip. I vidjet ćemo se uskoro. Pokušat ću da snimim što više mogu klipova dok sam na odmoru. A i u buduće mislim da ću početi snimat malo češće. Zbog nekih stvari koji su sad uradili da mi je situacija životna malo drugačija nego što je bila. Uglavnom, nadam se da ste imali vi lijepo ljeto, lijep odmor. Ako ćete tek i vi na odmor, nadam se da će vam biti lijepo, da ćete uživati i da će vam lijepo vrijeme biti. Čuvajte se i uživajte i budite sretni i smireni, pa se čujemo